naragsak nga oras ken aldaw yo amin kasaranay. Manibut iti Saranay Worldwide Organization Incorporated at timingay paay ti kankanta nga kaspanglukat iti daytoy nga programa babaen iti spiritual song nga isagot kada tayo ni DJ Marieta Rapanan. God, you are my God, and I long for you. My whole being desires you. My soul is thirsty for you, like a dry and waterless land. Let me see you in the sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. I will give thanks to you as long as I live. I will raise my hand to you in prayer. I will sing glad songs of praise to you. God, you are my God, and I long for you. My whole being desires you. My soul is thirsty for you, like a dry and waterless land. Let me see you in the sanctuary. Let me see how mighty and glorious you are. As I lie in bed, I always remember you, and in the shadow of your wings, I always sing for joy. All night long I think of you, my Lord, my God. Diyos, sikat ni Diyos ko, ket mailiwag kenta iti amin akinatao, tarigagayan naka mawaw ti kararwa ken ka akasiti natikag adaga agpakita ka kaniya iti sanctuaryo. May matang akuma iti bileng mo, agyaman na tuken ka iti utnos ti panagbiag ko.
di panang kararaku ketang kanta kiti naragsak akanta apag daydayaw ket ka Bilig, The Amianan Show. DJ ay nagpintas ka. ay na Day takalid, nadakalid mo. awang garod Yan tanay, ping-ping, awang kalit na. Somo, no day tanakem, no malagip ko tapintas mo. Yet na mo day taasin, to'y agayat day tanay sudi. Sweat siksikalaeng di ay ayateng awaning gana. Angel Bird, Angel Bird ay nagpintas ka. Day takalid, day tanay tingting. Somo, no day taasin, no malagip ko tapintas mo. Yet na mo day taasin, to'y agayat ay tanay sudi. When siksika laeng di ay ayateng awaning ganang. When siksika laeng di ay ayateng awaning ganang. Bilig, The Amianan Show. iti sungdong na yan apas-pasam ite yurit na ni kasa arag-rag sakin siksikala en biag ko tirag-rag sako at luneman tuwing ayat ko ken karayo ken tiag sapa amurmuray to'y puso yen nagmuka din ala daytaran yak mo kasiksikala en biag ko tirag-rag sako at luneman to'y ayat ko ken karayo
Anan sa taubiyak ko, ipangagnakat meten, kadagito'y nga ununoy ko, ken kaan na sa tangayin kariken ka, adi kantuan lilawen, biyak kunto tigudasem no siya, tuken ka ti agisi. Bileg, di Amyanan Show! Anan sa taudiak ko, ipangagnakat meten, kadagito'y nga ununoy ko, ken kaan na sa tangayin kariken ka, adi kantuan lilawen, biyak kunto tigudasem no siya, tuken ka ti agisi. Biyak kunto tigudasem no siya, tuken ka ti agisi. Welcome di programa Bileg, di Amyanan Show! Ayan, naimbag manen nga malem tayo kasaranay. Naimbag nga oras, naimbag nga bigat, naimbag nga aldaw, naimbag nga rabi tayo. Amin kasaranay sa tinuman ti ayan tayo nga lugar itatang nga oras. Kahit sapay lang ko matadta kayo manen nga makidangdanggay, makiragragsak kada kami. Ken ni DJ Bernard. Ken, Yes. kastamet nga adantoy ti guest singer tayo madamdamayan. Padaanan tayo nga ti may isa nga guest singer tayo, may isa nga napintas nga palasang. Okay. Balasang iti kalman. Ay. Ay, Na ay, nyamet, pag ang mga balasang di kalmanin, kaya nakalaslas bang? Okay. Again, iti Saranay, itinagan ti Saranay Worldwide Organization Incorporated. Kapgaplaawan na kayo nga ro iti naimbag nga oras tayo amin kasaranay sa dinuman ti ayan tayo nga lugar itatanga oras. Ayan. Itinagan iti na ayat na anos na pipintas nga Magic 5 directors tayo. Nga isuda iti nang boy ti nga organization. Isuda nga wan sa Bali. Ni Direk Annabel Wandasan Tolento Hall iti USA. Ni Direk Joe Ramos iti Switzerland. Ni Direk Madi Cardenas Chong iti Malaysia. Ni Direk Juicy Bagaing dyan iti Taiwan, kanit direct Ginay Bonya iti Hong Kong. Ayan. Dagita nga rod kasaranay, dagiti na ayat na anos, napipintas kan man nakaawat nga Magic 5 directors tayo, nga isuda iti nang buo iti dahito nga organization. Ketong awan da dagiti nga Magic 5 directors tayo, sigurado awan kami met nga rod itay tisangwanan nyo. Ayan. Kaya kablaawan tayo katagiti kasaranay tayo iti na dumado mga chapters, mga kasaranay. Okay, iti Saranay Worldwide Chapter nga idaulwan ni Sir Randy Wandasan Tolento Hall, Saranay Ilocos Sur Chapter nga idaulwan ni Direk Madi Cardenas Chong, Saranay Kuala Lumpur Chapter 1 nga idaulwan ni Press Janet Corpus, Saranay Kuala Lumpur Chapter 2 nga idaulwan ni Press Lilia Aquino, Saranay Kuala Lumpur Chapter 3 nga idaulwan ni Press Rose Lapena, Saranay Kuala Lumpur Chapter 4 nga idaulwan ni Press G. Almuete, Saranay Malaysia Chapter nga idaulwan ni Press Ribing Ricardo, Saranay Switzerland Chapter nga idaulwan ni Direk Joe Ramos, Saranay Lebanon Chapter nga idaulwan ni Press Annabel Batat, Saranay KSA Chapter nga idaulwan ni Press Eversol Sinat, Saranay Macau Chapter nga idaulwan ni Press Nilda Malyari, Saranay Singapore Chapter nga idaulwan ni Press Honeywell Tangunan, Saranay Hong Kong Chapter nga idaulwan ni Direk Ginay Bunyayip, Saranay Taiwan Chapter nga idaulwan ni Direk Josie Bagainchen, Saranay Riyadh Chapter nga idaulwan ni Press Maribik Wandasan, Saranay Italy Chapter nga idaulwan ni Press Benos Rabang,
Saranay Barcelona chapter nga daulwan ni Pres Veronica Peralta. Ken Saranay Madrid chapter nga idaulwan ni Pres Billy Isidro. Ayan, dagiti nga rod kasaranay, dagiti kasaranay tayo tinaduma-duma nga lugar, na duma-duma nga chapters. Kaya kabkablaawan ta kayo nga rod iti naimbag na yung pang nga oras tayo. Ayan. Kita nga rod na duma-duma nga presidente, ayaban tayo dagiti members tayo kasaranay, adadu tayo metlaeng nga agdadanggay. Ang granag sa kakatawa ken agsasanay, ti daytoy nga oras. Ayan. O, napainap na pa namon, DJ Bernard. Na, nag-share nga. Nag-share. Nag-share ti Facebook. In-share ko ti Facebook. Wala ka na niya ti inubramon, di jaw naga. Ni kaso, agkalingatan ka matampari. Sa malisawa, tinubram jaw naga. I know! Diyos ko, tiningtingal daw na ng Gelbert. Ayun na. Maditag ema, ting ema-emang palata na pudot. Okay, kasama na pagyamanan tayo taman nga ro DJ Bernard, dagitay na ayat nga sponsor tayo iti daytoy nga programa. Yan, dagiti na ayat nga mangiburburay kadagiti bendisyon ken grasya day. Yes. Thank you so much. Titi Kuala Lumpur chapter 1, itaulwan ni Pres Janet Corpus. Kuala Lumpur chapter 2 itaulwan ni Pres Lilia Aquino. Malaysia chapter Urig itaulwan ni Pres Ribing Ricardo. Ni Titi Secret sponsor tayo. Ayan, thank you so much po, madam. Ni Pres Rose Lapena. Ayan, thank you so much. Ni Direk Annabel 1000 Tulento Hall. Ni Direk Madi Cardenas Chong. Ni Direk Josie Pagkainchen. Ni Mr. and Mrs. Danny Ralyuhay dita Barcelona, Spain. Ayan, thank you so much po, ma'am, sir. Kasamit ka ni Ma'am Tessie Bueno nga isuti nang idonar when nag-donate iti uniforming madam hapailaeng siguro barbaring no mayabot into no bigat kasaranay taaddan to meten iti uniforming ken ni DJ Bernard ken pasensya kayo naawan itatta ni DJ Jing kita Jack amunon niya ti nga nakaumayan ayan hangamin nga nag-update tatay DJ Jing kaya pegan ano ka agsakit mga tatakarabukob mo. Ang nag-update, baka nag-shutdown. Nya? Nag-shutdown. Nag-shutdown, Jai. Nag-ikarabukob na. Ayan! Okay, kaya anang arod tatan, DJ Bernard. Di pa ayan tama pa yung arod ida iti sumagmamanunga sunata. Sakbay ta nga agi-shout out. Kadagit Yes. tayo madama nga agboy-boy ay tatan. Okay. Pangisagsaga na DJ Bernard kablaawan ta nga arod ni Ate Eva Ballesteros. Ken Kuya Joe Ballesteros dita Santo Domingo Public Market iti Eva's Vegan Empanadas and Okoys. Ayan, hoy, 5 points na Eva Nela. Okay, nasamit ka niya Kuya Eddie Sardeng dita Kabugaw, Ilocos Sur. Thank you so much kay Ma'am Lynn Sagupat Abad, kay Ma'am Levi Agunoy. Ayan. Patek ka iti napudno inayat ka iti amin ang kinatao uray aniya pinaglabasken ka saan ang isubiyak ko tinapatek ka niya itilikudang umsi amange ko ipatpatekan tulata adu ngagtuo tinalagam ko adu alunod sa gabaen tuy nakem ko nuko na puso kiti
Saan nga isubi ako, di panuray ko, kinapatek mo, dito'y puso, ilaban ko. Bilig, Di Amianan Show. Duwating ngang isubat mo, asisya di puso. Duwating adi na guliban. Duwating adi na pulos, pasaktan ta si kala, nangikarya tuy puso. Inpatek ka, iti naputno, inayat ka, iti amin ang kinatao. Uray aniya, tinaglabasken ka, saan nga isumiyak ko, tinapatek ka niya, iti likuda, umsi amangeg ko, ipatpatekan tulata. Duwating nga isubat mo, asisya di puso. Duwating adi nang guliban. Wow, duwating adi nang pulos, pasaktan ta si kala, nangikarya tuy puso. Ta si kala, nangikarya tuy puso. Bilig, Di Amianan Show. Yak amono apay, anapatig ka, Mukman ken ka. ano awan ka, sapsapulen ka. Go, 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 go! Di ka nga makita, mas naayan to'y rigna. Nulan mabalin, ako'y kuyog talata. Amono apay, anaragsa ka, no sika, mabuibuyak kak sarsarita, aglalo nok pinereng matataadwa. Kitain ka man. Diyak mailadawan, raksak day to'y rigna. Amok nga amok, at ika'y babananakit ayat, dakas to'y latagay ayat, nudagduma maugla. Tati irurusin, panagpitik to'y puso, kasikay di kapuna, usal da to'y biyag ko. Ay ayaten ka,
napudno'y kariken ka. Aglabas man bitawen dito balbalito'y rikna. Jakton na gayat, di sa balino di lasika. Sikat mo ken maudi, Angel Bird patyanak kuma. Ano? Angel Bird Latama. Dati nga, kanta po kat pagsagsagot ka na tayo aming awanti labas na iti bileg. Damianan Show. So katanta ka tinakan ni Best Angel Bird kay Bea. Ayan. Jack amo no apay. Sino man ti Bea? Naraksa ka. No sikat mabuybuya ka sarsarita. Aglalo no agpinereng mata ang adwa. Jack mailadawan raksak daytoy riknak babang. Amok nga amok at di kay papananakit ayan. Takas to'y lang agay ayat no dadto mamaulan. Tati irurusin panagpitik to'y puso. Sikat na mo ken maudi pasal dato'y biyag ko. Ay ayaten ka udno ngay kariken ka. Aglabas man ti tawen din tugbalbalito'y rikna. Jakton na kaya di sa balino di lasika. Sikat na mo ken maudi kayat ko patyanak uma. Sikat na mo ken maudi ayat ko patyanak uma. Bile! Di Amyanan Show, kablawan tamampay DJ Marieta ni Manang Eva din Santo Domingo. Yes. Kaya nakasabatan ka ni Ate Novelin. Ayan, happy viewing. Ay, Kada kayo, happy Ami. birthday. Okay, isang pingag tuloy taman. DJ Bernardi taman kablaawan. Datay napintas ken nakulit nga anak ni Tita Madi. Cardenas yung dita Malaysia. Ni Bianca, happy birthday. Bianca, more birthdays to come. And God bless you always, baby. Ayan. Yes, baka naman daw, Tita Madi. Baka naman. Ay na. Nya timan sa DJ Bernard. Baka naman. I second the motion. Yes. I move that the nomination, Big Lost. Ne? Okay, happy birthday, kulit Bianca. Sige. Okay, kaya namin nga agkasangay ti dayto nga aldaw. Kapkablaawan mi man ti panagkasangayo ita nga aldaw. Happy birthday po sa inyong lahat. Ayan. Kaya naman sa amin nga kablaawan tayo man. Dagiti bisita tayo itatang aldaw ni Ading Seni. Kaya ni naganatatay dati Angel. Ayan, dati balasang Angel nga guest is madamdama. Kumantanto madamdama. Okay? Okay, kablawan tingar dagiti mata mga agboy-boyan ni Tres Nancy Kampay kaakbay dita Malaysia. Ma'am Evelyn Balada, thank you so much. Naragsak nga aldaw yung mga anak kong DJs ko na niya. Tres Nancy Kampay kaakbay. Hello din kaya Highly Impelido dita Sinai Ilocos Sur. Kaya Sir Rodel Bravo Kaligan. Kaya Tita Mads Cardenas Chong dita Malaysia. Happy birthday kay Bianca, Tita. Kaya Ate Lirio Ralyuhay Rabara Lucero dita Barcelona, Spain. Happy watching po ate. Kaya Kuya Arlene Livra Ralyuhay. Ayan. Thank you so much for watching po. Kay Ma'am Dina Dumingsin, naragsak na aldaw tayo amin kasaranay ko nanay. Thank you so much. Kay Ma'am Nenita Gamueda. Kaya Sir Eddie Amulasyon Raqueño, ayan, liwliwak ti aldaw, tanalakdown, to'y tundo ka na, kablaawak man, ni, sindetoy, ko nga, aglaklako, sinanglaw, ayan, ni May ko na, ni ko nga,
Aglaklako Sinanglaw, Tabarangay Subek. Happy birthday Ate Joy Ramilo. Happy birthday Ate Joy Ramilo. Yan. Good day, DJs. Kanana niya, Ma'am Dina Domingsil. Ayan. Thank you so much, Ma'am Dina. Kaya Pres Ribing Ricardo, Tita Malaysia. Ayan. Thank you so much. Kaya Sis Julia Solisuero, Tita Hawaii. Thank you so much for watching, Sis. Sis Mare, ayan. Good noon, DJ Marietta Rofanan and Bernard. Kanana ni Pres Ribing Ricardo, ayan. Hello din kay Ate Axel Rose Carion. Happy watching kay Ma'am Imelda Pasqua. Kay Bernard Tabag, ay nagbibuya man dito Bernard Tabagan. Madanaganak. Okay, kay Sir Francisco Rose Alcantara. Happy watching. Ay naudi akon ko na ni Press Janet Corpus. Okay lang, Tita Janet, nasapapay. Good afternoon, DJ Ganda at Pogi. Ko na ni Ma'am Glor Conde. Yan. Good noon, Director Madi Cardenas Jong, Director Annabel Wandasan Tolento Hall, Director Joe Ramos, Director Josie Bagainchen, Director Gina Ibunyayip, and all Kasaranay Worldwide Chapter Officers and Members. Kunana ni Press Ribing Ricardo, ayan. Hello din po kay Ma'am Frances Rapano Trapacon. Happy watching po kay Ma'am Lynn sa Gubat Abad. Good day to the Magic 5 Directors. Kunana. Ayan kay Ma'am Marites Rambuyon. Naimbag nga panagbuybuyan ni Inang Maria Ragasa. Ayan, happy watching po Ma'am Maria Ragasa. Hello din kay Angel Bert. Ate Angel Bert, pamimiss ka ni Bernard. Okay, daytawan, DJ. Ana pamagat na deta he. Ana nga kanta kuya Rodel. Ay ayaten nakakano ni DJ Bernard. Wow, one of my favorite Ilocano song. Ganana, impateg, inapno. Pitag, pukaw. Kunana ni Angel Bird, ayan. Hello din kay Sir Saldi Tenoso. Good afternoon, DJ Ganda Marietta Rafanan. My loves DJ Bernard Tabag. Ganana ni Angel Bird. Ayan, share dan. Kaya kita madama nga agbuy-buya kasaranay. Mabalin tayo nga i-like and share dito yung programa tayo. Ken kasami dagiti saan pa nga naka-follow. Ti Saranay Worldwide Organization. Mabalin tayo nga i-follow. Tapno adado tayo nga agdadang kay agraragsak itatanga malem. Ayan. I-share na po natin. Hello din po kay Ma'am Marites Racoma, kay Ma'am Maginola Joy Lovely Marie. Thank you so much. Ag-request nakman, DJ Tikuton. Ay na, kuton manen. Kuton man di kalmanen, Madam Marites. Sige, Madam Damay. Ipangororayan ka ni Kikay Bukikay. Ayan. Ukel. Isagot ko kadagiti padak nga ag-sek-sek ka, please. Kunan. Kita man, DJ Bernard, oray no, dagyeda taltalon, ket madamada nga agbuy-buya si ka. Napiksa siguro, wipi. Iwen. Napiksa, wipi dagyan. Iwen, ne kita dagyeda kanog, sek-sek kada kano, Jay taltalon, ket agbuy-buya da. Alwadan nyo po, di kayo takiti masik ka. Ay na, hello to Ma'am Annabel Wandasan Tolento Hall, Ma'am Madi Cardenas Jong, Ma'am Ribing Ricardo, and to all Bileg Tiamyanan Group ko na ni Angel Bird. Hello din po kayo Ma'am Win Ascanio, ayan. Kay Ma'am Violeta Ordonio, thank you so much. Kay Ma'am Josephine, ay, ni Ate Josephine Guillermo, ayan. Thank you so much for watching, Ate. Ken Kuya Joel, ayan. Happy watching. Umaykan, sis Perego na ni Angel Bird. Kay Ma'am Edna Bravo, thank you so much. Kay Ate Lisa Rabara, ayan. Thank you so much for watching. Ni Joel kano nga nalaing tiramas na keyboard, apay makitam. Rawan ima makita yung nga panagping-finger na keyboard, tama nagkanas. Ay, kung alaka na niya ti ping-fingeren nan. Yahoo! Banat my loves, DJ Bernard, ganan ni Angel Bird. Hello din kay Press Lilia Aquino, kaya Ma'am Win Ascanio. Hello DJ Bernard and Madam, good PM to you from BCCC. Thank you, kunana. Sindi Jai. DJ Bernard, amam mo. Among, ay when speaking. Speaking, Jai. Speak, DJ Marietta, Yes. ibasam man dito nga letter. Ay, surat gayam. Ano da ito? Ibasam ko, agbuy-buya da. Red Ribbon Vegan Family ay nam at talaga buy-buya datat nga oras. Imbaga da
kalman niya na panagimatang tika. Ay na, baka naman. Yeah. DJ baka naman. Wen. Red Ribbon Deta, naimas. Hello kay Sir Chris nga manager da nga nagwapo. Yes, kay Sir Chris Supan, kay Sir Nail. Ano to? Hindi ko mabasa. Kay Ma'am Lloyd Arayray, kay Ma'am Gretchen Negrillo, kay Sir Kurt Brioso, Angel Prando, Laika Alfaro, Ricky Ramboyon, Brenda Diaz, Kenny Kat Bartolo. Ayan. Thank you so much for watching. Happy mga, viewing ka Red Red Ribbon Vegan Family. Ayan. Thank you so much. Baka naman. Baka naman. I second the motion. Ay na. Ay, hanggang nga second the motion. Ay first collection ko na Talaga, Red Ribbon Detanding. Naimas. Okay. Naimas. Nananam nga. Kick. Okay. Red Ribbon Vegan Family. Thank you so much. Mastik ka na si Mike ko, delikado. Naimastik cake na DJ si ka DJ Marieta, Red Ribbon. Wen Garod, okay. Hello din po kay Sir Ninyo Mendoza Estacio. Ayan, pwede mag-request ka na. Sige po sir, kung anong request mo, paki-comment na lang po. Hi, paring ninyo. Yan yung kasama kong malakas ang paningin. Ganun. Ay na, data ni Kikay! Bukikay! Good afternoon, Direk Madi Garnasyong, and good evening to Direk Annabel Wandasan Dolento Hall, Joe Ramos, Juicy Bagainchen, and Gina Ibunyayip. Keep safe and God bless you all, directors. Happy birthday, Princess Bianca, kanana ni Angel Bird. Yes, happy birthday, Bianca. Kantae mo DJ Marieta, DJ Bernard. Ano DJ? Ay, kutuntikal talon man nun. Ayun na. Hello, Kabileg! Makaregta, ti Aldaw Apo, ti kan tayo watching Malaysia chapter. Lantap Bagabag, Nueva Vizcaya, kung ni Ma'am Violeta Ordonio. Ayan, thank you so much po. Baka naman, dakkel ka noonay, Jay Baka, mga DJ, haha, direct, Madi, happy birthday, Pretty Bianca. Baka talaga, Press Janet, ay na. Nagdakkelan, kasano pa'y nga may kwaday jay, kasano pa'y nga may karga jay aeroplano day jay DJ Bernard. Jay. Baka kano. Baka iso dati ko Baka iso tanto mang namon ko na nagamin. Anya ko na na. Baka naman. Ayan, kay Resi Toto, De Peralta Ragasa, thank you so much. Kay Ma'am Jenrick, good luck Angel Ramulete, ganana ni Ma'am Jenrick. Ayan, okay. Sige nga Roden. Hello DJs, request man tay agpakada ko nayat ko na ni Ma'am Donna Barbero. Thank you so much DJs, busy today cooking. Ay na, imbag pa DJ Bernard. Agluluto ka no ti merienda. Ni Tita Madi. Baka may mangipan. Damage ma, Tita Madi at dati merienda mi damdamag. Tita Madi, ta merienda mi madamdamang aggapo Santiago, paggapo na Vitalis. Naggapo pa lang di Malaysia. Ay, ako, wala na bangles. Okay, ayan. Hello kay ating, kay Mark Vincent Basario Jaramillo. Thank you so much for watching. Manang Jay, nagpakata ako na yad ko ka na ng resti Toto. Okay, naimbag nga malem, DJs ka. Amom DJ Thank you so Marieta. much, Ma'am T. Bueno. Kuya kan Ma'am Tessie Bueno. Yes. Okay. Sakbay man nga, inta mangipaay, kadagitikan kanta, DJ Bernard, ayabantawan nga deto'y napintas nga balasang. Di kalman. Ay, sino kanya daw? Napintas nga balasang guest tayo itatanga malem ni ading Angel. Okay. Okay, ni Angel. Anya pilyadom nako? Ayan, ni Angel Ramulete, apo keta, apo ni Pres Veronica Peralta dita, Barcelona, Spain. Ayan. Amoyo dati ni papang na kenda mamang na auntie na nalalaing da nga kumantay so nga sigurado nga imalamet laeng dati nga balasang nga nalaing nga kumantay. Ayan, okay. okay. Pinanuna ni mga Randy nga Ramulete, DJ. Bale, uncle na Uncle na ni Mang When? si Randy. Ayan.
Dagita Ramuleta family ka. Kumakanta ko na. Karo. Okay, sige nga Roden, gagayam kan kakabsat at nga Roden ni Angel Ramulete, yan. Okay, kapag kablaw ka na ding. Dahito nga sunatak ket isagot ko para Raliuhay, Robara, Ramulete, kano Campo family, dita Barcelona, Spain. Nang nangrona ken ni Tatang Dani ken Nanang Veronica Ferranda, Raliuhay. Panaw kita si dungmo Nakairuamag na kumakayat na dumding Kastuy agundaway di ka nagsangsangit Pagkadakon na yat ko Da kaya't na makita Nalunglungda ang kat Ipapanaw ko Lagit mo't balunet Lugara pa ba na Siksikan tulad talikan Nagsangsangit Pagkadakon na yan ko Kastan biyak ko Wag sing-singpet kanto Kawawan agtun Dita si bay mo Sabay kumata na ibayan katragsak Umanay lagi ben Tun ka Kastan biyak ko Wag sing-singpet kanto Kawawan agtun Dita si bay mo Sabay kumata na ipayang katragsak Umanay lagi ben Tun ka ilunan Lumlumda ang kata Ipapanaw ko Lagit mo't balunet Lugara pa ba na Siksikan tulad di ka nagsangsangit At pagkadakon na yat ko Kastan biyak ko Wag sing-singpet kanto Luwawan agtun Dita si bay mo Sabay kumata na ibayang katragsak Umanay lagi ben Tun ka ilunan Stan biyak ko Wag sing-singpet kanto Sabay kumata na ibayang katragsak Umanay lagi ben Tun ka ilunan Umanay lagi ben Ka ilunan Ayan, Miss Angel
Angel Ramulete. Yes, may sabay, Angel. Okay, para katigitay kasaranay tayo dito, Barcelona, Spain. Nagitay kabarbaro nga member ti Saranay Worldwide Organization Incorporated. Para kada kayo amin dito nga sunata, yan. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na wag nang mag-alala, at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Hahayaan mo na lumisan. Kaya't humihiling ako kay Bathala. Sana'y hindi na siya luluha pa. Na sana'y hindi na siya mag-iisa. Na sana lang ingatan mo siya. Dahil pinalawala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal na kahit tagal ko rin binubuo. Na kahit tagal ko rin hindi sinuko. Pinalawala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ito na ang huling awit na kanyang maririnig. Ito na ang huling tingin na dati siyang kinikilig. Ito na ang huling araw ng mga yakap ko't halik. Ito na, ito na. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Hahayaan mo na lumisan. Oh, kaya tumihiling ako kay Bathala. Na sana'y hindi na siya luluha pa. Na sana'y hindi na siya mag-iisa. Na sana lang ingatan mo siya. Dahil pinalawala niya ako dahil sa'yo. Nawala
huling araw ng mga yakap ko't halik. Heto na, heto na, ingatan mo siya. Dahil pinalawala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal na kahit tagal ko rin binubuo. Na kahit tagal ko rin hindi sinuko. Pinalawala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Bilig, Yamyanan Show. Yung kantang yan para po sa mga taong hindi marunong magpahalaga ng pagmamahal. Ay, kasi ka, no? Kasi ka, no? Kasi ka nga, Rod. Ano? Ayan, okay. Thank you so much, Angel. Okay, ni Angel Bert ko na. Ayan, DJ nga Rod Kasaranay, ti apo ni Pres Veronica Peralta. Ayan, iti Barcelona, Spain. Kaya imay na met in buray, iti talento na nga kumanta. Ayan, thank you so much, Angel. Ay na, madamage kan, Ma'am Veronica. Madamage ka kay ni Kwan, kay ni Angel. Di ka no tandan na nga may nagkanta. La. Okay. Sige nga, Rod. Kablawan tayo pa ni Ma'am Lilia Aquino, Press Lilia. Yan, ako, hindi ako nabasa ni... Hello, DJ Marietta and DJ Bernard. Good PM ko na ni Sir Rudy Jean Tagatak. Happy birthday, cute. Bianca Kulit ko na ni Press Lilia Aquino. Ayan. Fere, Gragukos Pakani watching. Enjoy watching ko na ni Sir Rudy Jean. Jay Kinanta, Ma'am DJ ko na. Hindi kinanta katingin mo ng DJ Bernard. Impateg ka. Ayan. Impateg ka, Sir Rodel. Ayan. Hello, Ma'am Mati. Good afternoon ka na ni Sir Rudy Jean Tagatak. Hello din kaya Sir Jeric Antonio Cortez. Good noon to all. May I greet myself? Sindi yan. Classmate mo yung Bagyo, idi. Okay. Good noon to all. May I greet myself ko na. Yan. Yes. You don't have to greet now yourself because I greet now yourself. Anak ano? Ayan, hello kay Ma'am Mayra Reboldela, kay Ma'am Karen, ay kay Karen May Tapek Salodes. Ayan, happy watching dito. Curimaw, Ilongos Norte, ayan. Padala ng pinipig, baka naman. Yes, baka naman, pinipig. Pinipig talaga, tinupig. Okay, naimbang Aldaw, yo DJ Marietta, Dengdengegak man. Manen, ore madama seminar, DJ ko na ni Ma'am Mayra Reboldela. Ay na, thank you so much, Ma'am Mayra. Sweetie kag, seminar. Ayan, hello po ko na ni Karen. Hello, Ading. Kumusta? Kamusta amda papang ni mamang mo? Ayan. Request one ate, tag na nain nga. Ayatan ko na ni Maridel. Ayan, sige. Later. Baka dagiti ko, DJ. Ayan ko na ni Ma'am Mayra, agbuy-buy abang madam mag-seminar ko na. No, kumati seminar na nagkasara ko na kumagat anya to muna nga sakramento ko nagasaranay worldwide ko na nakaskan. Sa bali may isong ba? Ay na! Kitam lang yan, kinapateg ti programa ta DJ Bernard niya. Naman, so nga maraming salamat ka dagiti aktal tali. Tauray no, at digital talon, madama ti seminar. Ay na, kaskasada la tayo ti pagbuy-buya dito yung programa ta. Thank you so much. Ibingayan na kami mantirik, no? Kano magkasaranay, kung ano to. Ayan. Good PM, Ma'am Marietta. Buy-buyain kayo ko na ni Ate Dan Rofanan. Ayan, thank you so much. Nanagsaka pa nagbuy-buya tayo amin. Cheers from Barcelona chapter ko na ni Pres Veronica Peralta. Ayan, thank you so much, Ma'am Veronica. Ma'am Veronica, na buya metlaeng dati apom nga nagkantay na nalaing talaga nga lahi umediti kumakanta Ramulete family. Ayan. Okay. Mga DJs, kaplaawan tayo man nagbuybuya ta manang fair rinuaken ni Jane Huben kano DJ Bernard ko na ni Ate Eva. Ni manang pe, ayan nada nga para tayo mga iba.
Okay, happy watching din kaya Marjorie Tababa. Bibit, hello. Ipag, kumusta kay dito Manila? Yan. Hello. Happy birthday, Prinsesa Bianca. May God bless you always ka na ni Ma'am Tessie Bueno. Ayan. Aloha Hawaii. Hello kadamanang Nida Biplan and family manang Marites and Manong Carlo. Hello din kaya Laya. April Suset Babas. Ayan, thank you so much for watching. Yuhuu! Sumalat tayo pa. May kasamalan kikay. Enjoy watching April Suset and Auntie Sally. Dita magsinggal. Kanana ni Ate Eva Ballesteros. Ayan, happy watching, Laya. Deta pagimpa na dan dita po, dita simbaan, dita, ay damo no, simbaan ba? Deta manang suset? Wen. Simbaan, mga pa simbaan de dyan niya. Wen. Enta si Deki Swing, ayan. Yes. Hello din kay Mareng Jobs Pagay. Kasama ka niya, Mareng Kevin. Rod Kevin. Ricardo. Ayan. Kaya Kuya Felix Regua Jr. Oh my kakano dito'y Kuya Felix sa dati bagada. Bravo young lady. Kanana ni Ma'am Dina Dumingsil. Ayan. Hello din kay Sir Jenrick. Thank you so much. Kaya Antoinette Cabigas. Ayan, thank you so much for watching, Madam Antoinette. Yes, o may kamot kumanta dito yung Madam Antoinette. Yes. Singer, dinarbakan nga ka. Wen. Nagpintas ti boses na sika. Wen Garod. Salamat sa request ko mga DJs ko na ni Ma'am Donna Barbero. Ano ti request mo na tayo, Ma'am Donna? Ag-request nakman, ti kasanot timang lipat. Thanks DJ ko na ni ate, ni Tita Dana Rafanan. Bravo Angel, love you ko na ni Ma'am Veronica Peralta. Good job young lady ko na. Bravo ko na ni Ma'am Dina Dumingsil. Ayan. Hello kay ading Reggie Gonzalez. Ayan, happy watching. Oh, happy watching. Yahoo, galing mo ading Angel. Kanana ni Angel Bird. Ayan. Okay, mais. Ay na, naglaingag kansyon, dito yung nga balasang, iretok man di apok na kong, nay? Ay. Takasan, ireto dan, dito balasang nga napintasan. Ay na, aggabalayan kay ito nga roden kani Veronica, Pres Janet. Ay na, amman. punos ko, madanaganak. Kuston to da kamin to ti agtukar, di ba DJ Bernard? Amma na. Hey, suwala! Ay. Ay, balayan no may kan. Ay na. Okay. Ay mo. Oh, manipo dito tangal daw, agabalayan, the Press Janet Corpus ken ni Press Veronica Peralta. Ay, Ay na, Diyos mío, Marimar, nga konada, okay. Hello kay Sir J. Lord Galdones, ayan. Kay Aten Lirio Rabara Ralyuhay Lozero, bravo na kung kanana niya Ate Lirio, ayan, thank you so much. Hello Ayan. din kaya Mareng Sheng Babas, thank you so much for watching. Ni J. Lord, yung pilitan ng J. Lord, gijita tayo, DJ, yung pagkasam na tayo. Galdones, keyboardista iti kandon. Oh, O may kanto mo sir. titi kandon ni Kuya Angel J. Lord, tamay mo tamay ti share. Well. Hindi talent mo. Ayan. Ayan. Wow, naglaing talaga. Kunana ni Ma'am Dina Dumingsil. Thank you so much, Ma'am Dina. Okay, happy watching ating Mark Nicolas Suniga. Kunana ni Tres Nancy. Pa-request po yung song na Ikaw at Ako. Kunana ni Jeric Antonio Cortez. Sige sir, later. Kay Ate Judelin Regua Rafanan. Thank you so much. Hello Tito Bernard. Tabag kunana ni Sheng Babas. Baste. Ayan, Di okay. anak mo ti bunyag deta. Yes. Okay, hintay mga pagkantaan ni Kikay Bukikay. Oh my God, Kikay Bukikay. Tari, ray awen taman. Dagitay kasaranay tayo. Bon, ay, yapo. Ada nga talidlidan na sa bunda ito yung ate Kikay. Han, nakadigdigos ko si ka. Ay, kadigdigas mo. Gusto ko naladawak na leitak basay. Apay tita Kikay, pagdamagang ka. No, sika nagsabsabunan, ito muna nga sabsabunaw. Kaya, Iti mo na nga sabona ka Why? bimpo si ka. Bimpo. Why? Okay, banata mo ron. Hello. Hello! Kada gini, minaming sponsor na ito. Bilet
daytoy. Nagmayat ti ubra no kasi nga ati gusa. Yahoo! Kay sabon ti pagkay ayamak tangamin nagpagpagalisa. Paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat. Sa payapira sa bayramas agay ayam sabon nakagangganas. Unay ti agsabon amin nga abot ko ken likaong. Sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inakiduron-duron. Sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusek ken pusong. Sabon akpay tuy barukong sabay selang sako itumudong. Nagganas ti agigos nagayayam iti sabon. Lalo no iyarado ipababa ipangatong. O sabon nagpayat ka, o sabon makapapangar ka, o sabon makapangit ka, o sabon kaay-ayo ka. Hilig Yamyanan Show. Kanasek unay di at sabon amin nga abot ko ket likaong. Sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inakiduron-duron. Sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusek ken pusong. Sabon akpay tuy barukong sabay selang sako itmut. Nagganas ti agigos agayayam iti sabon. Aglalo no iyarado ipababa ipangatong. O sabon nagmayat ka, o sabon makapapangar ka, o sabon makapangit ka, o sabon ay ayo ka. Nagmayat ti agigos no tay sabon ti igos-gusugos tay galis na nakalamlamuyot. Nagganas ngay apro-apros aglalo no peke-pekel kadagiti mas-masel akitan nagas na agsugel kanas ti sabon mayamayat ikatan nagagatel. Sabon makapangit ka, o sabon kaay-ayo ka. Hilig Yamyanan Show. Show. Bigyan Bogaw. Adapay maisa si ka. Ano ba? Tagapulo. Ay, taga-pulo tayo sa sabong. Diyos ko. Ay wen request niya Tres Nancy ka ambay ka akbay di Kalmandetak tagapulot. Ayan. Para para kanyang kang dati dia kamanang. Tres Nancy. Para ka ni Ma'am Nancy kan kadagiti amin nga nakatunin. Dengge pubiyag ko, denggen to'y ibaga, ay ayaten ka, nasta kamet kanya. Denggen to'y aso, ili to'y puso, nabayag laidin, arita naginiliw. Denggen to'y gutok, gutok to'y puso, awawagan na ka, denggem ka din ala. Umay ka to'y sibay,
pusong pumaypayapay tapno maet epang iligan sandaan ililiwek di ka rin yuni ayat dinamdamo inairot nga rakot abuyo gantias aso ililiwek di agek na samsamit ngem tagapulo asabayan tiap aprus at apiras ni bukbuko iniliwek di areng-eng mangtitileng tilabayag umay kang ubiyag ko mailiwak unay ken ka denggem ubiyag ko denggem to'y ibaga ay ayaten ka kasta kamet kanya denggem to'y aso ili to'y puso nabayag laidin adita naging bilis denggem to'y gutom gutom to'y puso awawagan naka denggem ka din ala umay ka to'y sibay pusok pumaypayapay tapnon maet epang iligan sandaay iliwek di ka rin yuni ayat dinamdamo inairot nga arakot abuyo gantias aso ililiwek di agek na samsamit ngem tagapulo asabayan tiap aprus sa papiras ni bukbuko ililiwek di areng-eng mangtitileng tilapayag umay kan ubiyag ko mailiwak unay kenta thank you. Okay, Oink, oink. natangarod ni Kikay Bukikay. Ayan. Thank you so much, Ate Kikay. Tiya, imay mo manen, panaki dangdang kay kada kami nga kini DJ Bernard. Ayan. Kaya ta sabi lang kumatasaan kang maumuma kada kami. Yes, okay. Hello, Tito Bernard ka na yan. Pa-shoutout sa mga kababayan kong tagalang lantap, bagabag na imbag nga malem. Kada kayo amin, awan labas ko na ni Ma'am Violeta Ordonio yan. Hello, pa Angel Ramulete ko na ni Jen Rick. Angel Ramulete, ading Angel may kakanupay kumanta yan. Manang biday po ko na. Manang biday ka no request sa DJ Bernard. Ayan. Apay, papanamon, my love, sige Bernard, ta inkaladay mo meten, tabag mo. Ayan. Okay, madam, no problem. Thank you, kunana ni Ma'am Veronica Peralta, yan. Nimbaga daw yung amin, DJ Marieta and DJ Bernard, kan amin nga agdeng-dengek. Kaya nag-request nakman ading tay ko ulbod nga ayat. Kasi DJ Bernard. Ulbod nga ayat, when ulbod ka anapeklan, ate. Ayan na yung bangal daw yung kasaranay ko na niya, Kuya Felix Regwa. May kakanot ti Kuya Felix ko na ni adatimak ng birbiro kanyam dito. Ayan. Hello din kaya Ma'am Ines Rabara Rigusera. Ayan. Thank you so. Ay, ni Kwagayam detoy. Ni ading Seni. Ni Ma'am Seni Rabara Rigusera. Ayan. Kaya ating Karel Joy Rabena, dito Subek, na impaggal daw tayo, kanana. Ayan, kay Ninong Sammy Raintar watching, dito, Rome, Italy, and also kaya pareng Genrex Pinera.
ni Comando 8. Ayan, thank you so much, Comando 8. Oh yes, is palatuteng. Kunana. Yes. Kaya kala mo lang, mama, kala ko wala kan dyan ka pala. Ayan, thank you so much. Kay Mareng, kay Sis Janet Taan, thank you so much. Ang pinakamagandang FB Live ng Ilocos Sur, yes! Ni Konana ni Comando 8. Yes, Kuya Rexon, salamat. Thank you so much, pareng Rexon. Ay na. Bang tatano once nga nalpas ti COVID kaya umay kami to kay ni DJ Marieta ditas palatuting niya makunang Yes, DJ. Intanto okay. ta ako, intanto pumasyar kaya naguri kayo mailiw na kon. Ay na, ang pinakamagandang FB Live limag to dyan payag ko Oray, sika. oray siya. I-share mo nga rin Kuya Rexon, i-share mo. Ayan, thank you so much, pareng Rexon. Okay. Happy Tuesday watching away from Denmark ko na ni Sis Janet Taan, thank you so much. Kay Ma'am Lourdes Romero, thank you so much. Kay Maring Demi Rofanan, Damdama DJ Ganda, Ken DJ Guapo, Marima Anti-Work, hehe ko na. Okay, hello Marieta and Bernard, nice show ko na ni Ma'am, sindeto, Daisy Raboy, ayan. Ay, bang may kumanta din ni Mang Daisy. Yes. Ayan, manang Daisy dito, Pantay Fatima. Ayan, happy viewing. Okay, Sheng, nga asawa, John Sayan, DJ Bernard, kunana mo. Ah, ni when duwa nga binti Sheng dito. Well, Hello, kini Sheng, kini Yanang, kini Saysay Kulit, yes. kini Manong Sayan Babas. Ayan. Yan. Okay, hello Kikay ko na ni Dan Rafanan. Yahoo Mother Kikay ko na ni Press Janet. Agbuy-buyak, uray madamak nga. Agim imuri ti bulong katuday nga gataak laukak ti bagas karabasa ken agimuri ti kalunay ay na nagimas dagita nga si Daenen na advisor Edita Ancheta Fernandez Cajente na into no way kami dito Malaysia ket ipasangwan na kami to manitikas ta kaimas. Makasabali ka to day da Jever, may submit na. Padaanan da kami dito Malaysia po. May pagbaga ko. Okay, kaya nakasal ka ni Ian Paul Rio. Thank you so much. Dyan. Sheng, okay. Manong Sayan, happy viewing. Sheng. Dita, empanadaan San Ildefonso ko, nana. Ay, weh, buibuita pa dito in Uncle Bantor. Yes, Ayan, shout Ate out. Belly. Shout out nad ko nana ni John Sayan Babas. Ayan, dati kalaingan mo't nga sumala. Iti Ilocos Sur. Yes. Iso na pa po ti may isang nga trainer, iti sala kada cheering. Iti nga nakapta. Okay, hello po DJ Sir and DJ Madam ko nana ni Ma'am Lourdes Romero. Okay, you are so amazing Mother Kikay. Kunana ni Press Janet Corpus. You're so amazing kano. Yan. Thank you so much. Sing Grace. Ay, sa Wow, galing ni Ate Kikay kunana ni Press Ribing Ricardo. Ayan. Wow, galing. Manswem, ti agsapon Kikay kunana ni Kuya Felix Regua. Ayan. Banat Vice Violeta Ordonio. Okay, hello kay Mama Marie Rambuyon Raqueño. Thank you so much. Thank you so much, Kikay kunana ni Tres Nancy. Okay, kay Ma'am Esmeña Peralta. Happy watching kita Barcelona. Kaya Sis Casey Lopez Kabakongan. Thank you so much. Dance for Rock Kasaranay. Ipanguluan TKL Chapter 2 kunana ni Tres Nancy. Ayan, thank you so much po. Yahoo! Tita Manso kunana ni Angel Bird. Hello din kay Ma'am Rose. Rosenrick Ralyuhay Rabara. Ayan, thank you Yes. so much. Kaya Ma'am Rosemary Rafanan Manuel, thank you so much for watching. Kay Ma'am Josephine Kabalbag Kabubura, kaya thank you so much. Kaya ang galing mo Ate Kikay kunana ni Press Ribing. Hello din kay kay Ma'am Evelyn Balada, thank you so much kay Ma'am Adelia Ugali, kay Ma'am Daisy Raboy. Pagsalaem ni Ate Kikay Marieta kunana ni Ate Daisy Raboy. Ay, apa. Iso ating kohe ko nana when di ka no ana na ganang jimbagam tatain ulbud ka nga napeklan. Di man ayayaten ka nga kanayon ko na ni Ma'am Josephine Kabalbag Kabubura ken kasamit ka ni Ma'am Jing Rapanot Ravano. Ayan, ana nagite request sa that time DJ Bernard. Ulbud kanta emon ka Anapay, adapig sa ti request ta itay. nalipata. Okay. Okay, dating arte request ni ate. Yudalin Reguarafana, dita Room Italy. Ayan, para kada kay amin ken. Para kada kay amin nga madamang agbuy-buya itatang nga oras. Okay, dagiti request yung man kasaranay. Pakiulit man, haan mi pa nga nakanta, pakiulit nga i-comment. Thank you so much. Okay, para kada kitay. Napek-pek
peklan nga ulbod, ti panagayat na. Ina. Lagi di masakay nga ulbod. Lalaki ba ah? Asyay. Nagriga ang desisyon na nalipatin ka weno saan kinaado anak aramida abaso jakong mabilang puso in ka man sinaka amu jaken ka nagkurang ngem apay inak pinaybayan natured ka inak nagay ayaman manangalilang ulbut ka anapeklan nakalam ti amin inakong tinalikudan manangalilang ulbut ka anapeklan hawan kan hinakong binaybayan. Nagriga a desisyon na lulipatin ka weno saan kinaado anak aramida abaso dakong mabilang puso in ka man sinaktan amok jaken ka nagkurang ngem apay inak pinaybayan naturen ka hinak nagay ayaman manangalilaw ulbut ka anapeklan na alam ti amin inakong pinanglikudan manangalilaw hulbut ka anapeklan hawan kan inakong binaybayan manangalilaw hulbut ka anapeklan na alam ti amin inakong pinalikudan manangalilaw hulbut ka anapeklan hawan kan inakong binaybayan awan kan inakong binaybayan Bilig, di amianan siya. Wow! Apitakas jay na. amo man At kitam ko sa mangsangayon di aso, ulbut ka na peklan ko nam kayo. Wow! okay okay dati suwaro nga sunatan kita para metlan kaya nag-request iti agnanayon nga ay ayaten ka yan. Ating kukunanan ni Ate Yudeli. Good afternoon po DJ Sir Bernard and DJ Ma'am Marietas at sa lahat po ng mga kasaranay. Galing mo pare kunanan niyan. Sir Nino Mendoza, yan. Hello din po kay Ma'am Nancy Nasino. Lipatan kan tikunak ngem saan tada irwa magkaya anay sang sangayan
ayat kinalikaguma naipaay mo pudno pagkaragsaka uray awan ka malaglagip ka dagidila dawang inak makitkita dagiti naruay nga inangaw ta tumren lulwa tunggal mapanunot ka hagnanayo na ay ayaten ka ipat pateken putno adungdungwen ka uray pay no imatayo ka himanaw ka hating nagpagkada magudas man day tuy biyak ko agmay may sa katoy puso uray awan ka malaglagip ka dagidila dawang inak makitkita dagiti naruay nga inangaw ta tumren lulwa tunggal mapanunot ka agnanayo na ay ayaten ka ipat pateken putno adungdungwen ka uray pay no imatayo ka pimanaw ka at di nagpagkada magudas man day tuy biyak ko agmay may sa katoy puso hagnanayo na ay ayaten ka ipat pateken putno adungdungwen ka uray pay no imatayo ka pimanaw ka hati nagpagkada magudas man day tuy biyak ko agmay may sa katoy puso agnanayo nga ay ayaten ka ipat pateken putno adungdungwen ka uray pay no imatayo ka pimanaw ka hati nagpagkada magudas man day tuy biyak ko agmay may sa katoy puso magudas man day tuy biyak ko agmay may sa katoy puso yan
Ayan, happy watching to all kasaranay dyan sa Nueva Vizcaya at kumusta kayo amin dita probinsya. Keep safe and God bless you all. Kunana niya, nagpigsa ti todo dito'y Batuke, Blata, Itata DJ Marieta ko na ay na. Bagpay dita, Tita Edita ta napigsa ti todo yan. Ay nagawan awan met ti signal nakapsot sa ti daytak ko na ni Ma'am Edita yan. Hello kay Ma'am Sheila Joy Tabangcora Recomio. Kaya sa Apo Sangguniana, yan. Ma'am Frances Rapacon, thank you so much. Kaya Ma'am Joy Dampulay, kay Mariel Bakay Gascon Bibit, thank you so much. Wow, thanks kanya yung adwa, mga Mr. DJ Bernard and Miss Marieta, ti panang kantayo ti request ko na ni Ma'am Yes, Ma'am. Josephine Kabalbag, Kabubura, kaya. Hello to Ma'am, to Ate Melanie Dalida de la Cruz dyan sa Aklan ko na ni Ma'am, ay ni Ate Eva Ballesteros, ayan. When mayat maturog, takan tayo DJ Marieta and DJ Bernard ni Ma'am RC Burgos, ayan. Pa-request ako manang biday ko na ni Sir Nino. Manang biday na Boulevard version ba yun na Sir Nino? Ayan. Siguro, ngam, dedikan tayo tanga Happy dito. watching to kasaranay Marilyn Gapultos, ka-gente dyan sa Kuwait ka na ni Ma'am Edita, ayan. Hello din po kay Ma'am Jing Ramoleta Ponsalan, kay Ma'am Violeta Ordonio, kay Direct Gina Ibunyayip, ayan. Thank you so much. Kay Ma'am Catherine Pisco, hello ma'am, good afternoon. Shout out man, family Pisco. Dito'y poblasyon is San Ildefonso ken amin nga viewers si programa yo. Ma'am, thank you ma'am, request ko mantay si kati amin ko. Okay, sige po ma'am. Kaya Anana DJ Bernard. Kaya Prince Lilia Aquino, kay Ate Lirio, ayan, thank you so much ate. Okay, pagkantaan tayo pa ni Ading Angel? Yes. Later. Yes, later. Okay. Kantay man dati overture, mamurmura yan, tirik na. Say, talaga nga overture? Overture. Sumala ka nga, Rod, Yes. Okay. Take it away, DJ Bernard. Ang sabi nagsala ka, banta pa ni Mami Janet nga kasala may titing nga. Yes, Press Janet. Sumala kay kano kaya ni DJ Bernard. Ayan. Bileg, Diamyanan Show. Flashing light, lighting, I can't believe it. My eyes won't fail me, say I'm not loaded. Time rolls, civil, I keep rock and rolling. Forget to bend my eyes on a bright modern girl. Manila girl, Manila, Manila, Manila girl. Manila, Manila, Manila girl. Manila, Manila, Manila girl. Woo! The world's gonna block you, nobody's gonna stop you free. It's moving steady, all day you follow me. I followed all rainbow, it took me all direction. I found a new goal, but the pearl is too cold. Wind keeps on touching, and it keeps on rolling. Sideways, frontways, what's your name? Anyway, Manila girl. Manila, Manila, Manila girl. Manila, Manila, Manila girl. Manila, Manila, Manila girl. Woo! The world's gonna block you, nobody's gonna stop you free. It's moving steady, all day you follow me. Woo! Take it away, DJ Bernard. Tira! Woo! Manila girl, Manila
love you, nobody's gonna sell you free. It's moving steady, out there, you follow me. Woo! Ayan! Again! Anapay! Ganabay! Ganabay! Gure ka. Okay, sumala tayo pa Saranay! Ay na! Tira Dulce! Oh yeah, baby! Here we go now! Sing a favorite, sing my love! I love that song! Hit it! Hoops, kitty, hoops, every time I see you. Oh yeah, baby. Hoops, kitty, hoops, I want to know you. Ha ha ha, baby. Hoops, kitty, hoops, I want to know you. And I go, kitty, hoops, I think I love you. Baby, all your friends saw my eyes set upon you. I went crazy running to you just to know you. Everything you kiss me, pretending you don't see me. Don't be blind, it's my mind. Please be kind and love me. Hoops, kitty, hoops, every time I see you. Oh yeah! Oh yeah! Hoops, kitty, hoops, I want to know you. Hoops, kitty, hoops, hope you feel the same too. And I go, hoops, kitty, hoops, I think I love you. One more time, baby! Hoops, kitty, to be with you is this. I can't, I'm fixing it into a with my heart, but babe. But every time you hear me, my wings run out completely. I'm jittering, I'm missing, I'm tongue-tied. Yamiyanan Show! Hoops, kitty, hoops, every time I see you. Oh yeah! Oh yeah, baby. Hoops, kitty, hoops, I want to know you. Hoops, kitty, hoops, hope you feel the same too. And I go, hoops, kitty, hoops, I think I love you. Oh, ang galing, galing niyang sumayaw, galing niyang gumalaw, galing niyang sumayaw, galing niyang gumalaw, galing niyang sumayaw, bibong gumalaw. Oh, ang galing, galing niyang sumayaw, galing niyang gumalaw, galing niyang sumayaw, galing niyang gumalaw, galing niyang sumayaw, bibong gumalaw. My heart goes sha-la-la-la-la, palakpak, sha-la-la in the morning. Oh, sha-la-la-la-la, sha-la-la in the sunshine. Hey, 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 hey! Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the evening. Oh, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la just for you. Pamela 1, igalawang katawan. Pamela 2, kumembot ng ganito. Pamela 3, parang kilikiliti. Pamela 4, gagayahin ng 4. Sumayaw, gumalaw na parang natutunaw. Gumiling na parang naduduling. Wag lang sumakit ang ulo nyo. Pamela 1, igalawang katawan. Pamela 2, kumembot ng ganito. Pamela 3, parang kilikiliti. Pamela 4, gagayahin ng 4. Sumayaw, gumalaw na parang natutunaw. Gumiling na parang naduduling. Wag lang sumakit ang ulo nyo. May 3 bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may pagpag sa likod ay iisa. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak, kwak,
Tayo na sa ilog ang sabi, Ang sabi. kumendeng mga bibe. Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siyang leader na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Ay na! At dagi magpagaday di kukwak. Ay, nabanogag. Nabanogag nga si Mala. Umay nagsublatan, kikay ka. Nabanogag. Ayan! Ay na, sabi lang ko magagayang gagakabsa to. Si Mala kayo, met, nga kasa kanya. Ore no, agsinig ka, will de kisaka ket si Mala naklata, o, di ba? Ore no, ang ususugi step ko na, basta si Mala nak. Ket sabi lang ko mata, si Mala kayo, met. Ay na, Diyos mio, Marimar. Okay. Kikay! Oh, tarong ka no ni Kikay. Ay na. Tarong ka no ni Kikay. Okay, dati nga sumaron nga sunata kahit may sagsagot kada kayo amin nga awan tilabos. Ay, awan tilabas na yan. Yan. Dito nga kanta para kano kadagiti na pintas ti bagbagay na. Ayan, gure ka tasimpain tapay mamikikay ka ne. Yan. Para ka dagiti nalaingag sila ti tarong. Awan. Para ka na kay amin na po na ito. Papintas gayang tibagbagi. Tay tarong Apag gusto mi. basta tarong Al-alo to mi. anyang klase ng isak mulpay. Ti tarong ket na bitamina na imas amin na bukbuker na. Tay tarong di pulos makauma nangisip no puraw mayat lata. Tay tarong putno ang makapaseksi pampalinis ti kudil Kudil perpermi. basta tarong ket na Sustansya. tay tarong anam Senti langana. tarong iti bigat tarong iti aldaw tarong tirabi ay nagimas sa biya. Asyay. Tarong nagpatuon tarong ital tarong akana yun may di makauma. Naimas si tarong uray tarong kagan kanayo. Tarong nga tinurta tarong nga pinakbet naimas sa talaga. Ang papuntas gayang tibagbagi. Tay tarong apag gusto mi. Basta tarong mong al-alo no mi. Anyaman ang klase na isak mulmi. Tay tarong putno ang makapaseksi pampalinis ti kudil perpermi. Basta tarong ket na sustansya anyam namsek ti langana. Tarong iti bigat tarong iti aldaw tarong
tirabi ay nagimas sa biya. Tarong nagmatuon, tarong kiparbangon, tarong akanayon ay di makauma. Naimas si tarong, uray tarong akan kanayo. Tarong nga tinurta, tarong nga pinagpet, naimas sa talaga. Tarong itibigat, tarong itialdaw, tarong tirabi ay nagimas sa biya. Tarong kiparbago, tarong kanayon ay di makauma. Naimas si tarong, uray tarong nakan kanayo. Tarong nga tinurta, tarong nga pinagpet, naimas sa talaga. Tarong nga tinurta, tarong nga pinagpet, naimas sa talaga. Bilig, Yamyanan Show! May sabay si Kada tay mani. Kanya nga man eh. Dati mani apo dahil nga sabsabalay. Ading, ramanak manta maning, bayarag kibinting no naimas gulbyak amin. Ading, apay kastoy da ito'y maning, ramanak na alsen na piketen na banglesen. Di kaya't kuwa manitay na bangludi na angri, daya listo mapusi ang tutun na lamani-mani. Naimas tay mani medyo purawan na sudi, numanian ang isin ang bungelen anapait. Mani ay nagimas ti mani, paborito't lalaki pagpatirper ti bagbagi. Mani ay nagimas ti mani, numangan ka ti mani sulsulo ti agdagdagari. Isalayama! Ading, ramanak manta manin, bayarak ti binting no naimas gulpyak amin. Ading, apay kastoy da ito'y manin, ramanak na alsen na peketen na banglesen. Di kaya't kuwa manitay na bangludi na angri, daya listo mapusi ag tutun na lamani-mani. Naimas tay mani medyo purawan na sudi, numanian ang isin at bungelen anapait. Ading mani ay nagimas ti mani, paborito't lalaki pagpatibker ti bagbagi. Mani ay nagimas ti mani, numangan ka ti mani sulsulo di agtagtagari. Numangan ka ti mani sulsulo di agtagtagari. Bilig, Yamyanan Show! Mani! Ay! Agray kata kumantakan no pwede balasang. Wow, sumala ka. Ay, sumala. Ading nangato kamyo. Ni api nangato kami. Api yan nangato. Hanmet. Hanmet ate, okay mat kanya. Ading nangato kamyo, madi makita rupa. Ni. Madi makita. Makita mo dito. Ayan. Okay, pagsublian Taiwan nga rod ni Angel Ramulete kasaranay. Okay, may kan Angel. Oh, yap sis. Okay. Oh yeah. Kung kunada mo dagito, agkom comment. Ay na, thank you so much mama.
Dina Domingsil, Ma'am Joy Dampulay, ayan. Ian Paul Prio. Alabira, go, go, go ko na yan. Eva Ballesteros, nice to hear the songs. Love it, guys. Good luck and God bless everyone, especially to your brother Bernard ko na ni Ma'am Melanie Delida de la Cruz. Ayan. Yahoo ko na ni Ma'am Faith Reg. Ayan, thank you so much kay Ma'am Marites Racoma. Kaya Sis Roger First Rabino, kaya April Suset Babas, ayan. Kay Kuya Felix, sumay ka kano ditoy. Ayan, eto na si Angel. Okay, take it away, Angel. Heaven daw. Okay, let's welcome Miss Angel Ramulete. Oh, thinking about all our younger years. There was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down the road before, but that's over now. You keep me coming back for more. All that I want when you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Oh, once in your life you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing could change what you meant to me. Oh, there's lots that I could say, but just hold me now, 'cause our love will light the way. And baby, you're all that I want when you're lying here in my arms. I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. And baby, you're all that I want when you're lying here in my arms. I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Heaven, oh.
Damianan Show. Ayan, thank you, Angel. May kantumanen, Angel. May kantuman na agkanta dito'y programa mi ni DJ Bernard. Ayan. Okay, eba, Yahoo! Kunana, ayan. Thank you so much. Yahoo, come on, let's dance, Kasarana. Ayan, yun, kunana, ayan. Hello din po kay Ma'am Nida Biplan. Ayan, thank you so much. Umay kaya yon DJ Bernard tag rock and roll ta sumorot amin nga nalaing nga sumala ko na nani. Press Janet, ayan. Hello din kaya Ma'am Vanessa Ruezo, ayan. Ate Kika, yawan meti oras tan aya, dungo. Ag-amoyo Kasaranay, at dako may ti eksena mi kaniya. Ate Kika, agsarsela kami kumangem ne, awan meti orasen. Ay na. Anangay nga ruten tatan. Awan meti orastan di Ate Kikay. Ayan, okay, padaanan nyo, ipasakbay talatan. Padaanan nyo ti eksena, weno Sarsuela Ilocana, short story, no bigat. Ayan, ana, bukikay. Wen, siyak to ti aktor, arme itong DJ Marieta. Siyak mo tikwa, siyak ba datay baka. Wen, saan to ti lulang ko nga pamangidanom? Ay, alawan. No, kaya't yaro, padaanan na kami no bigat. Makita yun to ni Lola Borsia. Trot! Ay, makita yan itong manilolo yung andong. Ay, katadan to pa'y ani ading. Okay. Para bigat to na po. Wen, okay, kantaik man nga ro, dede may nga request. Kasaranay nga may paay kada kayo amin. Ayan nan, kawitan ko na ng sakit tatay. Okay. Okay, dati sumarunong when no maudi nga sunatang ipaay mi kada kayo ket para ken dyan nag-request. Iti kawitan, ayan. Tay kawitan ni tatangket na gaget agmal malem tangkaruba adake amin nga uba kamaten na sarigsigan na katubo tidot-dot na tay kawitan ni tatangket na unge kumarit-karit sumarsariksi isuti ari kawitan ti karuba kamanukan Texas awan atrasan na Begge-beggelen ni tata, aprong-aprosan ni tata, ablong-ablunen ni tata, jay manok na mabigatan. Begge-beggelen ni tata, aprong-aprosan ni tata, ablong-ablunen ni tata, taraken na akawita. Ayan, happy watching din kay Ma'am Lucy Rafanan Rabara. Ayan, hello everyone. Okay, hello Marieta Rafanan Kabagyan ko na. Ayan, thank you so much. Santa Catalina man, Marieta ko na. Ket ti ulo kawitan ni tata adu diag ko na kaslakan kubra agtartarao numabigata ringingen nati sanga karubaan begge-beggelen ni tata aprong-aprosan ni tata ablong-ablunen ni tata jay manok na mabigatan begge-beggelen ni tata
apro-aprosan ni tata, aplo-aplunin ni tata, taraken na akawitan. Aplo-aplunin ni tata, taraken na akawitan. Okay, dati mauding nga sunatang ipaimig ka na kayo kat para kadagiti amin nga taga Santa Catalina. Yan. Naragsa, tirik na, no dakat ili ang nagtauda, na inasiyag-biyag, uray man palalo tiriga, ngem no daytoy ti panawa, nakadagdag senday tarik na, isulaeng ti laglagipen, anyaman nga oras ken panawen. Pasyarek jay pangada, kabaruan, poblasyon, tamuro, para tong sinabaan, sube, kabitaugan ken kabuluan, dagitoy til iliwe, nga inagpagpalpala ilangan, agpadaya agpaabagata. Santa Catalina, wilingay datatuma, the vegetable ball of the north, agameng dito'y puso. Santa Catalina, hiling at daan tinamnama, ikot mo't baybaya pagkalapan, kenta na papagtalunan. Kailiw ko tagpag napagna, igit ti baybaya na lina, agtiliw ti tarukod, sa akagkutkut ti dara, kuya ek ti agdaklis, kenilelen na jay ini, agbilang ti tumataya, nga aglabas ti sangwana. Santa Catalina, hiling ay datatuma, the vegetable ball of the north, agameng dito'y puso. Santa Catalina, hiling at daan tinamnama, ikot mo't baybaya pagkalapan, kenta na papagtalunan. Diyak malipatan, sumalog jay kataltalunan, agnateng timula, sa diwa inggit imasda, repolyo cauliflower, lasuna na dumaduma, lunagaget ken nasa lukag ka, balay gi umasidag ken ka. Nupay adayu, ilugaran na kay sadsadang panunot, kenrik na, si kalata ay jak iliba, taadu tibana, mangipalagip kaniya, dita saklot mo Santa Catalina, umayak tu agpasa. Santa Catalina, hiling ang idatatuma, the vegetable ball of the north, agameng dito'y puso. Santa Catalina, hiling at daan tinamnama, ikot mo't baybaya pagkalapan, kenta na papagtalunan. Ikot mo't baybaya pagkalapan, kenta na papagtalunan. Bilig, Tiamyanan Show! Ay, ang araw na po, sabi iyan akong tiya pumakada. Kahit sabi ko matatrabahin na kami tumanin na point noon. Bigat, ito oras iti alas 2. Aging gana ti alas 4. Ito ipagayam nyo, DJ Bernard Tabag. Ayan, okay. Pumapakata kami nga roden kasaranay. Keta, sabay lang kumakat na tanaliwliwata kayo kadagitikan kantangin paimi kada kayo. Kena sabay lang kumata nakaliwliwamet, naliwliwata kayo met kadagitikan kantangain paimi kada kayo. Kena, saan kayo ito kumanga maumuma kada kami. Keni DJ Bernard, kisamet keni Kikay Bukikay. Ayan. Keta, agbuya kayon tumanan into no bigat kasaranay.
ipaayan ta kayo manen iti na dumaduman to manen nga sunsunata Ilocano Tagalog kano nyaman nga request nga kanta ti kayatyo nga may patokar. Ayan. Okay, tinagan nga ti Saranay Worldwide Organization at ti kami manen nga pumakpakada kada kayo amin nga sangapada ket ni Apo Diyos kumay ti kanayon nga magtartarabay kada kayo amin nga sangapada. Ayan. Babay na po. Hindi hanggang agpakadan kikay. Okay. Okay, babay na po. Thank you so much.